chung television zona ba megwaita thonri way asai duilong bu jengru na chaku kachak nai Friday ti mek tong local daily newspaper gan sek tong kabisu me cham megwaina khang pain daw lo ni reliang mekho the Ganphiu mail khatni the tamenglong times ka kum hello ba me indigenous tribal leaders forum ITLF roi mar me chabon gan thum ta Assam police roi Assam Kasar district ko duilong bu jengru na charuk nong nim gan mai tang fact encounter ko roi suloi gan mai ta tan na nu ning mai indaw kan the Koma kuki in P Manipur khadi kuki zo community rina nuni muk mai indaw imbu bamthe Justice and Kateshwar Singh roi dolane Thursday banjanai zang 18 ko Manipur ko roi Supreme Court of India tong railiang mai suna oath laganthe Chief Justice of India DY Chandrachud roi oath taking lamigan ko administered salokanthe Daramanjuri University DMU syndicate meeting ko kaganding sang na kawpat mugna loba mai teaching khani non teaching staff position result tay kaw in dapat khang lading lalo kan the Manipur police roi marangir chiru ta suloi kan mai case ko lumsi mai khagembam sanaton alai sanatom ba sing tingkum renguna ka thum ta dalanong nim kan the kata JMFC Imphal West tong court ko phumpat na latjan sukan mai tang police custody ko zeng ta chat lo khang order pat kan the police tong cham thailai na maringar thai mai case ko gazaw manun ta nim khang tan insin thau imbu bam the tuna sakane Manipur ko kadai suna Imphal Valley ko hai thai magdak na duidai hai gong rabe mi duidai gong puni mai ta din ka so ngam ni mai technology phungpat ngam khang dawlaw nong scientist nun academia engineers khatni researcher nun pi pat koi ke doi bai mung flood early warning system tuna Imphal ko bam kan the flu sai tingum akhat kanai lung ko phungpat ngam puni the tuna sai Manipur Legislative Assembly tong Secretary K Megazit Singh Rina Luanru na kanai sumai Manipur State Legislative Assembly tong session hai July 31 khori August 12 ngan bamlat khang ding laudat kan the tuna sa indaw pan kan the mikyu tingwik saku bampuni Asai lon IAS trainee sunaba mai puja khet kari OBC kota la na sinsulana IAS hai patonge tuna kamai khani kakai ke khun hai latlu gai me kho aruna bamthe puja hai OBC kota la nu mage kakai ke khun to income hai rupees 8 lakhs imbu tonge tuna sai kuma puja thong training hai government rate in thelo na bame Dalanung hai Union Minister of State for Rural Development and Communication Dr. Pemasani Chandrasekhar Rui Manipur visit sulana Kakching district ko center Rui sponsor sumai development project nun zautakane Maharashtra government runa latla bai yochna tong scheme bang ko class 12 pass nun kang bupum rupees 6,000 diploma holder nun kang bupum rupees 8,000 kadi graduate degree holders nun kang bupum rupees 10,000 impang punite to Chief Minister Etna Sindhe Rui in dapat kante Mansai thaini na bamai khawroi in kha lo khang tuna Switzerland runa suicide pot hai kasem pat kan the mi pot hai medical supervision ga zaw mok mai khaw asai bu khaw piu pan the tuna sai Department of Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur relang pat mai skilling and livelihood program mong asai dulong bu jengru na chaku kachak nai City Convention Center Imphal ko takai kan the kamung ko tai Chief Minister of Manipur N Biren Singh runa chief guest lo kane Asai lauton 3.3 Richter scale ko ukru ko bangla zai kane Megoina khang tan dong chamni pain daw lo ni India Post Recruitment 2024 dong online form submission dulong bu zeng ru de pu nai roi hau kan the vacancy na me post nun rina GDS BMP total vacancy rina 44228 Kabang ta kai mesuna megoina khang sports song chamni pain daw lo ni Euro 2024 ko England ta ngam lo kan mai Spain rina FIFA rankings Thursday nung Release to that kan mai ko third place ku kan the kuma Copa America title la kan mai Argentina rina ranking ko top ko ba me England rina fourth ranking ko ba me Brazil rina fifth ko ba me Top 10 FIFA ranking thai megoina khang pa in dalo ni reliam ko Argentina France Spain England Brazil Belgium Netherlands Portugal Colombia kani Italy Khamesuna megoina khang tingnai lamni pa in dalo ni asai dulong bu zeng ru na saku Kachak nai timik tuang cek mitong cheng hai 30 degree to 21 degree Celsius nai nabame nai mik rina 4:38 AM to 6:08 PM nai nabame Athot zeng chui tong timik tong cek mitong cheng hai 28 degree Celsius to 21 degree Celsius nai nabame Asai tong kabisu me cham thu hok ringa lo the zaw na bam goita thon ku the